Bafethu nayo le ndoda emnyama ilosheli ngangigezi ngiyapolishwa ngithola ngigezile ngenza iphutha. Bafethu mina esigela bafethu isigela bengisithanda bafethu. Grade 10 bafethu bengigeleza nenye idala eklasini indala ngokomnyaka and maye ngobude ingakanyani lengana na marena ngokomnyaka indala. Maye le bahlezi bayigaya incwadi ayikwazi ukufunda idom. Bayigaya incwadi every day bathi umntwana awufunda. Every day eklasini uzoyibona ivala incwadi so. Kushaya short break so. Ivalile incwadi. Bathe ndoda ejabulana efunda indala ngokuyitshela nesi ivala incwadi. Maye ngenyelanga meme ngoba ihlakaniphile lapha eklasini. Uyazi umeme wenzani bafethu? Awuyabona ujabulana emdala lo manje thina amasothi meme ujabulana akwazi ukufunda. Uzosenzani uzosishaya ujabulana. Mawujabulana ngenyelanga umeme nomhlakaniphile. Awu meme ukaphakama lapha eklasini. Ukayenza athi ujabulana bokusithola ujabulana okasithola. Bathi ujabulana bathi yibo bayenza so. Babhalo bono alo babhalo maye babiza ujabulana emdala una 25 eklasini yenza grade 10 bathi ujabulana akwesitshele ujabulana ngoba umdala yini le ujabulana athi memudlala ngamo alo bathi bamtshentsha lo bamenza babiza ujabulana bathi ujabulana awusitshele njengoba wona umdala eklasini ujabulana yini le ngoba le uthiwa ujabulana athi memudlala ngamo bathi yini ujabulana athi awufuna ngihlekwa abantwana eklasini bathi ayichaza ujabulana athi mem le indle ezinja le mem akusu indle ezinja ngithi batshentshula bamenza yabona bamtshentsha lo alo bamenza ujabulana athi mem udlala ngami indle ezinja ngoba ujabulane ubona khathekile bafethu ngithi isigela sibalekile cabanga bamtshentsha bamenza ujabulana uthi indle ezinja ekuse hlabana pizza